ja bi iskreno volio, ali kolege mi nisu trenutno u Sarajevu, znaš. Da vidimo. A daj, ne treba meni rješenja, znam ja da je ovo tačno. Ovaj fakultet sad valja upisat. Znam da imam sve pet, ali opet gimnazija i gimnazija. Sad dolazi malo dosade. Zove me neko. Ne poznam broj, ko bi ovo moglo biti? Još nam fali gimnazija, društvo, snimanje, zbirka. Ko je sad? Nepoznat broj. Molim. Ko je to? Pozdrav huligani, ja sam Veneov Anđeo. Čuo sam da ste odustali od snimanja i da ste napustili voljenu gimnaziju. E pa to će se danas promijeniti. Moji će ljudi doći po vas, a ja vas čekam na mjestu gdje samo petice rastu. Halo. Šta je ovo? Ja ste ti ovdje? Džene, šta ti? Jesam. Sad to nimao biti u rukama. Šta je ovo mrak i ništa ne vidim, kako je to moguće? Ovo je gimnazija. Mama! Hadi sa mene, Džene. Otkud mi ovdje? Šta je ovo? Otkud ovako udobne stolice ovdje? Kakve vam sad stolice? Smirite se, huligan, neću vam ništa. I dobrodošli. Bolje vas našti. Kako ste? Šta bola, bolje vas našti, nemoj nas kokat ovdje, s normalno. Čujem da ste prestali snimat. Zašto to? Zašto? Pa završili sa gimnazijom, nema smisla. Nema više smisla snimati. Pa kako to, huligani moji? Pa imate toliko subscribera, toliko fanova na cijelom Balkanu. A vi da prestanete snimati. Zašto to? Hajde, dobro, to što smo prestali snimati, nego sada imamo upis na fakultet, moramo se spremati, prijemni ispit i sve to. Nemamo vremena za snimanje. Pa možete imati vremena, morate se bolje organizirati. Jedno vrijeme učite, drugo vrijeme snimate. Pa dobro, ali opet kad bi se vratili snimanje, bili se zvali huligani iz gimnazije, pošto nema nekakav smisla, završili smo gimnaziju. Opet bi se zvali huligani iz gimnazije. Šta da Meca Cazin dođe u Sarajevo, ne bi se zvao Meca Sarajevo. Nema veze, to nikad. I to ima smisla, sve ovo ima smisla. Znate, 100.000 subscribera, originalni smo, jedan od rijetkih sketch kanala na Balkanu. Možemo sve, samo trebamo se potruditi, organizovati. I od sutra idemo na snimanje, hvala. Ajmo sad odmah početi. Ajmo. A bilo bi samo fino kad nas odvezati. A možeš nas samo odvezat, znaš. Ne možemo bez ruku snimati. To. Joj, Raja, šta bi mogli iduće snimiti, nismo davno ništa. Pa evo razmišljam, ne znam ni ja šta. Imam ja ideju. Znate onaj Water Challenge, to bi ja mislim bio dobar jedan 100k specijal da napravimo. Ne znam, šta misli? Pa ne znam, evo tamo imamo ovdje flašu vode, mogu bi odmah snimati. Hajde, hoćete. Pa hajde, može. Ajmo vam nije snimati. to loše. Hajde. Pozdrav huligan, dobrodošli u 100k specijal. Nismo bili baš kreativni, skontali smo jedino ovaj Water Challenge. Dakle, šta se radi u Water Challenge-u? Ja ću sada čitati jedan vic, a Amer i Dženan će biti okrenuti, dakle, gledat će se lice u lice, ali usta će biti puna vode. I dakle, izgubit će onaj koji se prvi nasmije, odnosno vidit ćemo hoće li se neko polt, neko jedan drugog. Eto, sada idemo na viceve. Dakle, vodi Crnogorac puža na lancu, utoće drugi Crnogorac, a čovječe, kaki ti je to puž? On odgovara, a imao sam ja i boljega, samo mi pobjegu. A dajte, pa Jarane, pa što tu radi? Što je radi? Water Ovo Challenge. klip snimate, Water Challenge, 100k. Ovo pred fanovima da postavite, pa Jarane, vi niste normalni. Šta fali? Pa pljujete jedan pod drugom, Pa Jarane, zanimljivo je, Jarane, šta zanimljivo, Jarane, gledaj pun bala, ovdje, evo, i tebi, pomajice, Jarane. Pa šta će fanovi pomisliti, Jarane, još samo, ne znam, pa nismo jedini koji smo Stani. A da, Jarane, pa ovo stvarno nema smisla. Imam ja ideju, pravo je, ali znači šta ćemo.
da prankujemo fanove, da smo dobili 10 dana tek nakon smo prešli 100.000 silver play button. Hoćemo, aj kod mene sad da snimamo. Ne bi loše bilo. Ajde, dođi. Dobrodošli huligani u novi video, dakle mi smo dobili kutiju od YouTube-a. I to ne bilo kakvu. I to ne bilo kako kutiju, jer mi očekujemo da je ovdje silver play button. I dakle mi smo za 10 dana nakon smo prešli 100.000 subscribera došli do silver play buttona brže nego jedan youtuber na svijetu. To je najbrža dostava silver play buttona na Balkanu, Bolt je bio poštar. I donio je. I dakle sada da otvorimo mi tu kutiju, da mi samo potvrdimo da je to silver play button. Evo ga. Evo ga. Otvaramo. Kako je fino. Izgleda da se otopilo to srebro. Stani da vidimo, evo. Ovo je onaj papir što dobijete od Baš je YouTube-a. nekako profesionalno smotano. Evo sad ću vam mi pokazati. 3, 4, sad. Ovo je bio prank ako niste znali. Mi smo zeznuli sve vas fanove, dakle. Ovo nije silver play button, ovo je dakle papir. Ovo je Bolt napisao tamo. Ovo snimam na YouTube za huligane. Dajte ljudi, pa šta je to? Znači koga smo im prankovali, fanove ili nas? Pa ovo niđe veze. Ovo ne može ovako. Koga smo mi stvarno? Pa kad bila stvarno, ne. Očajni smo. Očekivali smo silver play button i sad. Samo možemo sebi gore nastaviti. I mi sad ovako. Baš je nekako jadno. Sam sebi glumimo da nam je stigao. Ja, bar ženi, znaš šta ćemo, stante. Ovaj put zadnji da bude da snimamo fanovima poruku, da se mi vraćamo snimanju, a sve ove challenge i prankove da ostavimo sa strane. Bro, tu je da snimamo, aj sad ćemo to snimiti. Pozdrav huligani, dakle mi želimo da pošaljemo jednu poruku, dakle nećemo prestati snimati i nećemo mijenjati ime kanala, dakle stvarno smo previše postigli da bi sad prestali da snimamo. Međutim, sada imamo mi pripreme dakle, za upis na fakultet i prijemne ispite u sljedećih 20-ak dana, tako da možda ne budu redovni klipovi svake sedmice, ali čim se upišemo, ako Bog da, na fakultete, mi se vraćamo redovnom snimanju kao za vrijeme gimnazije. I očekujte neke nove stvari na našem kanalu uskoro, dakle sredinom jula će biti baš nešto specijalno na našem kanalu i u buduće, dakle mi ne planiramo prestati sa snimanjem i eto. Jes, i nadamo se da ćemo imati vašu podršku i u budućnosti kao što smo imali do sada. Jes, eto, nećemo mijenjati dakle ni ime kanala, niti sve će ostati isto i vidimo se. Tako da ne tukujete. Pozdrav za sve fanove, vidimo se u sljedećem videu, ne znamo kada, ali ćemo se vidjeti. To je to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like. Također posjetite naš vlog kanal, dakle koji se nalazi u opisu, tu možete naći greške ovog videa. Da. Eto, to bilo to. To je što je to. I vidimo se u sljedećem videu.